Kuitu mengaji kita media oras pulang maglabi. Yan alhamdulillah magsubur kita bisa Allah Subhanahu wa taala. Yan tiyan isap kita pinag punpunan na balik si yan nagtipon-tipunan kan bi. Us direct besar na haja. Dua semana yan besaratan bi pasal ini mengwingi kita tinen tatap si agama Allah Subhanahu wa taala. Ubus do melebihan dan samian sabab bagas tibisarate bi mangsingi katatap den agama do kita tinen tasasaw tinimbang may agama sinduin ko ito tembus tibisarahin atau talus ta sidiki-diki tibisarale Mian ini bisara Allah Subhanahu wa taala bisarati bismanamian pinatatap Allah Subhanahu wa taala yuthabbitu Allah bismillahirrahmanirrahim yuthabbitu Allah alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Mian ini may manusia magkagarin manusia magpercaya tuju Allah Subhanahu wa taala mian amman al dunya la yung sa akhirat iyan na tinabangan at pinatatap Allah Subhanahu wa taala sa kisipan na lanin. Kung ito binisaratin, abakas na bisaratin, binasamin, may sababan, kisinduan, may sababan, miyan, duman na dyan, may iyan, may tibisaratin, may liso, may kuha, karban ng buwa, so pag ito bisaratin, magbalik-balik na ruwan dyan sa amin. Kung ito binisaratin, inintin asal real din, atawa, duman diyan asal di sabi dial kemon atau sebentar kemon irintet bang nasi dapat asal lepenutan net tekuti bisa Allah Subhanahu wa taala yan bang kuin katap tendi ene me kemo bisarainin bang ketimate ipikeinin kemon hinarap tendi atau penoleh tendi ini pusat tendi kamate itu Allah Subhanahu wa taala bisan pasaing tegel tibi tu bisan pina ini hinang tibi tu si dunya Bayon pag-agama tabi hinang hap ni ke mo na tinang tinagin bang nasa kesa miyan ko betistangan pag hinang tabi may hinang hapin miyan sumukwa hinapusan din pa na sa masi kiti pinapole wa Allah Subhanahu wa taala atau masi kiti pinapati wa Allah Subhanahu wa taala sa iyo. Ubusinin itu inapastan bi duk inin pinakupekutan bi hanggang nagiti magtabang nagmetuyo Elaw sangim niyan nuhut pangandagan Tuhan kita niyan paharap Tuhan kita ijut kaibate nuhut kita pangandagan Allah Subhanahu wa taala sabab dukadja kita mate isi dalam nekemo kalimat ini niyan la ilaha illallah dukte wote kalimat ini dukte wote tanda ini Allah Subhanahu wa taala tanda imin tanda atin nasal patatap atau nuhut magkasibendal si Allah Subhanahu wa taala. Umus inin bisan pe sa inge ko bisamian ne teggelante. Bisan pe ine hinang kasamian kemon hinang pangandakan tuanin asal lebayan nen pinapate ro kiti Allah Subhanahu wa taala. Umus nan si inin pe ko tebi. Nan si inin pe ko tebi bangko inge mangkin petuhut si kemete ite yene kalimatinin. Pagkainin sa jihad jene tanda at tuju Allah Subhanahu wa taala bangted magtanda patanda sigito sampai sa kimetete tebo wetin kalimatin mole tujuye tebo wetin kalimatin mole tujuye mian inin tandaanen asal puna bangkite ga tegduerue sampai tebo temate sampai sa kimetete yene penut te pangandakan tuanin atau penut te pangandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab nen tebisaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene kalimat ini.
Yene kalimatinin sisine-sine yene hinepusan kemetenen, hinepusan umulnen. Ubus ere isab hinepusan tevisaranen kalimatinin bune bang manusia le gada dia kesia-siahan si Allah Subhanahu wa taala. Tebone tandain ang badie. Tebone tandain pole tuju hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ele kalimat niyan. Wa benal hati patatap tu sel dun se kelumne ubus tandain sal tebone ted mole. Tebone sampai kemetene gate kalipatne pines bu Allah Subhanahu wa taala si ele kalimatinin. Yene kalimat la ilaha illallah. Ketinan mean magtatafsirin atau sablag sikit agamain sa mean magbanat tafsirin yene yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit yene bisara mentalin atau bisara mentalin sa mean yene kalimat la ilaha illallah. Ninin pine ikuti bisa Allah Subhanahu wa taala bangko inge temo ote bi inin yene hinepusan kemetei tebi hinepusan ke nian bisara tebi bang sumian atau bang kuing mangkin temo tebi kalimat ini inin bagi inin menghargai Allah Subhanahu wa taala. Ubus nian demua ate bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bisara mian amban si hadis si Anas bin Malik ko bisara dalumian si sine-sine pin si Anas bin Malik mian radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la ilaha illallah thamanul jannah. Yene kalimat la ilaha illallahin mian gay kehargaan gay kebeyaran bang taba bang tebo manusia kalimat la ilaha illallah din si waktu ini pusat bisaranen ga ana ubus mate ini gay kebeyaran Allah Subhanahu wa taala kalimat ini dembu adu pemed yahin bang tebo si sina manusia me kebo kalimatinin si kemetain atau ihine pusan bisaranen ga nani ate bisaya senti penapate ini mate ini tinen mole do juhat Allah Subhanahu wa taala kalimat la ilaha illallah gay keberan Allah Subhanahu wa taala dan buat pemet ihin ene surga Allah Subhanahu wa taala eje kalimatinin us butuh segite ko itu kalimatinin yan nia penia manusia garu tanto gehin argano ete bubinaan kalimat ini selampung-lampung negay buhat. Dumen ko may sambayangin. Dumen ko may puwesehin. Dumen ko may hajiin sa amin, nagkalipasan kita sa harta, magbuos, songot kami. Gay. Dela din hote misrain sa amin, ini ti misrain ti inang wete. Nawinaan kay kahan amban may manusia, miyan yesa, miyan ilabinin, miyan melik-melik ni. Wallahu alam. Bisan hati isab, bang hatu sepsi panang bahayagan ebi pekibisarani. So bang gana ng bahaya, na gana tesab kalimat ini. Buinin enen ko tibisara wa Allah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan. Gaaniya gay keberan gay tekole gaaniya tukne. Amar Allah subhanahu wa ta'ala dan buwa-buwa bang tibisara wa manusia hine pusan bisaranen mate ini tebode tuju Allah subhanahu wa ta'ala yene kalimat mian surga yene te murung Allah Subhanahu wa taala si manusia ni kamu kalimat niya. Na itu pinekutan bi bangko inge mangkin te bote binuk peku te bi Allah Subhanahu wa taala si kemon sambayang te bi ibadat te bi bang pain hine pusan kalimat ten bi hine pusan bisrat bi te bote bi yene bisrainin atau ente bisratan bi. Ubus te me ke ulamanin la ilaha illallah ya kalimatinin mian kunsi kalimatinin tiap kunsi niya kinunsi tiap kunsi niya kinunsi gay hina gay penia kunsin bangkana kinunsi gay penia gay lungjipin bangkana pengunsi pemekelumie gay taluka lumain bangkana kendarune iwus iluka etinen lukan diluma kita umasak saya demikian kalimatinin kunsi ubus ine kinunsiin ine mian awe kunsi ine mian ilukaruk kalimatinin lagi kunsi iye kuana to bisa rehelumian gania kunsi ine sedia ine
Ya pengeluka kalimat ini, pengeluka ini, kalimat la ilaha illallah ini, emekwaramanin, ya ne pek kunci sinar mensiluma, dimensi pitu lapis langit, duk dimensi pitu lapis bulat, duk dimensi aras Allah Subhanahu wa taala, duk dimensi mian kursi Allah Subhanahu wa taala, sumegua miftahul jannah pinde, ya pinde kunci surga ini. Walhasil kalimat ini gay luka surgain bang dumenduk inin itu besar mereka ulama di samian kuat itu besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biahan ubus miftahul jannah ubus pende walakin al miftah la budda lahu min al asnan pende ke ulama nin sumegua pende tahati wa tadi in kunsiin, teman tadi kunsi tende ku itu kunsi luma ne kunsi auto ne kunsi ini kesamian mau kita kunsi gayan derecho ni apende impen ne samian mega anu tadi tiba kunsiin gayan derecho kunsi ngani derecho kunsi bisante ini model sesakatan model luma samian ini kantaru gani derecho semua ni impen ne samian مثل بقرة impenin Waalaikumsalam. Umus, walakin al-miftah la budda lahu min al-asnan hatta yaftah al-bab. Ye kunsi lei, gay keenan kunsi samantara kani apin na impen lei. Peke manggapen na impen lei samian, gayro mekeluka ele lawang kunsi lei. Inin ibis na mekola madin. Sumeni ale ne, ni ale impen samian mangkin luka. Yene kirunsi lei bang pinasak pi nian kunci insanian gay sarang bangganya impen le nagya yemen la isarat yemen penghinang wallahu subhanahu wa taala kunciin samian mustadin la budda lahu min al asnan asal ga dapat kunci lei sumipin ni eko impen mian makin pinde nian mekeluka yene lawang lei ine lawang ine surga lei. Walhasil lawang surga le gay teluka manggeru kunsi us kunsi tege impen ine kunsi le yele kalimat la ilaha illallah eko te besaramian ini surgain umus pamantebi wa min asnanihi pamantebi asal pine anu te ko ke ulama sikitibi amma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mereka ulama dan sampai sahabat dan sampai kirim bulan Nabi Muhammad pinatarang we ne pinatampal we sikite ni la ilaha illallah in kunci surga tiada bisrain karena sedih di sampai ini sampai ne kar misalnya asal ke ini pusan len ini kapan len bang teho tevinin i pengunci tevi atau i pengesek tevi mungkin tulu kau itu surga in semegi te mekebot kalimat la ilaha illallah bang kita mulai tujuh hadrat Allah subhanahu wa taala umus wa min asnanihi semegua kunsin ko administramian gay manjari direct haja gani ale mian megge ko impen mian gai semegua makin mekeluka bang sayen umus ko enge penne amban a idene penne ko me amban me impen penne le kunsi le wa min asnani pege megano gay mekeluka impen la kunsi le bangkana ko impen penne mian neten gay meguna geru meguna kunsi le bangkana ko impen penne mian umus wa min asnanihi yene amban me impen ene kunsi le yemen impen den yemen pinte ko bustan ngaro sayen si ese kunsi le yene lisanun della manusia wa min asnanihi ene pin amban impen ene kunsi le della manusia della tevi della manusia ine lisanun sumegua della ine yene pin della manusia Zakirun tahir inin pante be impen kalim kunci la ilaha illallah della manusia ubus della leine yene pinne della megzizikir pengengeseb
suci tuju Allah Subhanahu wa taala. Walhasil delatenin makin megkegunahan tepisi kalimat la ilaha illallah sumegua mula-mula penggunahan te yain pegzikirte tuju Allah Subhanahu wa taala. Us ine zikirten ene kalimat la ilaha illallah. Inin ien dembua amban bang tehinang weta delaten samian pamasate kalimat la ilaha illallah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala i tehinang delaten impen dan dembua impen dari kalimat la ilaha illallah mian. Pengiran ti pengulukati surga ini kunci surga mian. Wa min asnanihi lisanun dzakirun tahirun tahir suci della lene penne della suci atau tidak pengosalan na yahin yene pengosalan ene della le yahin ilmi pengesep ne tuju Allah Subhanahu wa taala umus lisin amban kemon duse dzakirun tahirun min adh-dhunub dzakirun tahirun min adh-dhunub della le pengosalan na yahin masa kalimat la ilaha illallah. Pengesem na tuju Allah Subhanahu wa taala tahirun min adh-dhunub lisin di amban me duse gana dusene hedi tebien git hati git hedi ko dia ko tahu explain semua balikan tebi makin meguna kalimat la ilaha illallah insu megua na impende ina amban dembua impen yene amban manusia bang nia della ne usal ne kalimat la ilaha illallah le pengesem ne atau pegzikir ne si kalimat la ilaha illallah dzakirun tahirun min adh-dhunub sumegu apen manusia le gani adusene hetin ngey magmasia tuju Allah Subhanahu wa taala i klaro tampal ne klaro ne manusia in bang megzikir tuju Allah Subhanahu wa taala da ne sekitan ne duk dusa tuju Allah Subhanahu wa taala mungkin penia siye tehinang yene delanen impen si kalimat la ilaha illallah pengelukan surga isa amban tembua impen yene kalimat la ilaha illallah delate mungkin taluka wete ine surga insamian isa impen gep taluka bang gepe kompleto ubusi impeninin ge magsarang ni ane kalimat la ilaha illallah sumagua gara impen de gepe magano gepe meg nian sarang de kunci surga le duk surga le gepe luka ubus si kedue amban yene bian ine lisanun dzakirun tahirun min adh-dhunubi wal ghibah inin yene kaisa della yene nian della yene impen surgain della lei pengosalan nehin tatap pegzikir ne penebut ne pengesep ne tuju Tuhan te Rabbul Alamin ubus gay usal ne della nen penuinui atau pemisara mengalagtik samian si pagmasiat atau si karena pekusahan na tuju Allah Subhanahu wa taala min adh-dhunub kemon ne baywan duse wal ghibah duk gay usal na della ne lay pengalimut si pong tinaine muslim si pong tinaine sawe nila sa lumaluma dihan ni sa tata ilay si yan dirihan nalay gay sa tinhe ngano ite nila bisa besaraan sumagwa bang della aten pengusal te mian yehin kemon ne baywan duse duk kemon ne gay pare ngro te pengalimut bisan della den tehinang ene rule tehinang basa kunci si kalimat ene la ilaha illallah mian ga begbumpa ga jenari wallahu subhanahu wa taala sumagwa te bisrahin tu della suci lisin amban kemon duse duk kemon pengalimut pegiba samia iyan si kedua wa qalbun khashi'un tahirun min al hasad wal khiyana si kedua si kedua kunci si kedua ini be impen kunci ile si kedua impen kunci ile yene wa qalbun khashi'un pengetean tinale utuj Allah subhanahu wa taala pengetean ante be pengetean della
duk pengetean. Pengetean inalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala tahirun suci. Pengetean le suci tahirun minal hasad wal khiyana. Yene pengetean suci galai si dalam pengetean le yene hasarin duk khiyanahin. Ini hasarin daran din agim ne kawa bisa kawa na misrati bisa na hajin ek ka misrani ek ka hasarin ek ka misrani samia dumen dem buah ketelan kita si pung tina ite ijil kita si pung tina ite sampai ine iu dihirianan ne samian sampai tebono te kemon ne agar pineke dilikau ne yene duse amban kem dilikaw in bugete kilesate yene inin yene al hasad tebisara wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasarin inakan dilikaw kwel pinne pundong niya pundong sa amin natawan niya mian kayumian ubus keketan ubus gakayat enulay sumego ana me lu sikit me tap na me kita Tuhan tibele magtana asiye bus mageg gas niya sa amin lu gas wede bus niya kayo bisan duulan gay anu gay niyan ingumbu pagi palem nai bustan hasarin mungkin ne palem bang ubus na menjadi abu kemon nasay hasarin mangan sikite manusia samal te manusia gay tekelesate kue bustan yene ebut mangan ene kayumian sigi-sigi kinakan wene sigi-sigi kinakan wene yan ebutin kayulay makin pereheng mangan bang menjadi abu ne kemon makin paling gada dia jadi nikian kita yene hasad lay makin ne pereheng iyan mangan ibadat tele banggaan na dia kinakan wene ubus menjadi ebut le ere iyan gete kelesate yene bang kita maghasad atau bang kita niyan jijil jingki si sawete samian ibang sikita hasarin pinin jingki asal ke member mua kemon tigisara maksari hasarinin han tanda asal hajja mana samen baywan kemon bisrate makazari lalu sikite yene inin penia kemon musiba penia kemon magbanta penia kemon ina samian dalam ka enuan anu yene setan emban hasarinin tapi udah dapat si politisanian sila nagboro siya sa ina sa pag-inastan nagjingki ng buwan niya may menjadi sana niya bakabanan tayo hasad nainin kahalan din manusiain magpapatay manusiain nagbanta manusia sa inin nainin bangkirianten di kalimat inin mo tabi paidatabi mula tuju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala sumegua ene pangetianten di suci tabi ampan hasad dah kita bi jingki sawet bi amat lalu ini kahalan dulu barang-barang dulu pertuan ini kalau mana kita bi jingki dah batang do tabi dah batang ini samel lu baya-baya dulu Tuhan dari kita bisa baya-baya dulu Tuhan tabi ada kala ni apa me manusia misrahan dari buah impennya samian buina kau hati ya bini sarahan nali hap record and tuju Allah subhanahu wa ta'ala bani ya ilimutan nali ililing nali tinig nali hap record and tuju Allah subhanahu wa ta'ala bani so dane la yashar qaumin asa yakunu khairan min dane kita magdewa dinawa dane kita magjinggisiningki dane kita magmian ina na samihan subay sikitahin ne kisihin baya dari Tuhan Rabbul Alamin sayyid bangkit baya bawa tabi kalimatin mulai tuju hadarat Allah subhanahu wa ta'ala bagi dia gumupaatin kaysa awe kayne pinne pengetean pinne suci amban hasad wal khiyana bekum tinairu ini me khiyana ini gana sa itu ene bangkau khiyanat pinai dia ke pengendelan tu munafik manusia munafik misalnya samen diserahin samen munafikin misara si pengharapan samian hampir si pektiputan ngakal nipu
Hitin kaya natin sin bang may tabuhan upama sa iyan may amban limitan sisiruna mo amban limitan ubus mo inagkukuyata pinamon pinde kapambili sa ako si anak-anak ko sa amin si meno ko nasin si pupila ubus miyan sampay ko pitupilak sa atawaan sa pinde pero yun atau ini basta importante kaya pengen dia lemah manusia ini saya itu karena ini menghina kasal kay teguna si Allah Subhanahu Wa Taala nin sukang ini pengitian mian pengitian lay kunci dembua amban ini dembua amban mian impen kunci lay supaya terluka wa kalimat la ilaha illallah lay yene magsarang duk ini menguji itu surga lay tahu kita mulai tujuh hadrat Allah Subhanahu Wa Taala pene mian le kolamani mian ubus siketelu impen yene pene wabatnun tahirun minal harami wa syubha betengte manusia suci amban kemon kinakan haram pinasa ko dari betengte samia betengte tinangte kunsi ke tinangte betengte tehinang wete impensin kalimat kunci kalimat la ilaha illallah bang suci pinepiten ke mon dielemin kinakanten samen aban mahalal le haja bang haram dakakanten ni wasyubha sikeru bang haram oke ini klaro bang haram klaro keligante bine semua na pinne syubha ini hati syubhahin yene pek dua ruehan tebi bang niya kinakan sa impamante ini haram kina tawagai halal ini tawagai bang say ini peniya ini sikam sikitebi pek dua ruehan bikinakan atau ini samian pu sikam bang say ini peniya sikam dumen nayan halal sumagu haram ni enen subha bang peniya sikam subha iti pek dua ruehan ini bayan ginisan pek dua ruehan halal atau haram dane puaum bima mahalal maharam le ini dane puaum bi dane kam ini ruk ini sumegua pinum biharam ne yan bang na ini mula-mula kinakan pagdorihan tri ko alusi kita si Pilipinas ko itu ekka so Allah wallahu musta'an kita ini negara terapante dem kinakan di Pilipinas si pine de sembuangan dem limitan de baru mam si me pite me kadan si me jolli bi si me restoran si me kemonian pintana me halala pagtua haji tabi amian ini mian pintana pagbuangan manuk kira kanter do pagtua saya do iselan dan buah ini binin ko sila ko pa mahaja ini be mian saya do karonen ini be pagbuangan manuk lay mian pagbuangan manuk lay atau iselan pagbuangan manuk lay duk pagbuangan pinta pabandang kapakinakan mebite me haram lay saya do kahanin saya do sel pinatah helu menukin pagkat menukin pinagati ini sampai dalam pagbuangan mian nenulay ini pinta pagkinakan megim haramin atau pinatah helu ini pinta tabi amen maharamin pagubus irwenan pinagati ini sampai menukin pi dalam kahanin dalam sali do demikian kena sabihan nayin wallahu alam kay katuhan tibang singge na dibubuhas Allah Subhanahu Wa Taala so ini lahat merubin muslimin sumegwa nikekan itu na iuro inimut-imut o pinasaplag si kita sabihan sinia pasaplag sinia pahajat si kita bi atau umantag si kita bi sin mula-mula kinakan ini pamante tiik tibi ini hamburgerin haram ni atun piti inu na sabihan bang penia na sikam nagdua ruwe dane do biharam na sikam iya subahin irin ye manjari pinipirem betengte siketelu kunci siketelu yene impen kunci surga yene kalimat la ilaha illallah yene wabatnun tahirun yene pinne beteng suci amban kemon haram do kemon suba samia da pe sekanti beteng tenbi kina kanten di samia do yene maharam le yen sikampat kunci ini sekampat kunci yene rumenne della rumenne pengitean rumenne betteng sumegua pinne wa jawarihun mashghulun bil khidmah tahirun min al ma'asi wa jawarih
ina jawarihin yene kemon leletan barante benini menne kemon benne della du menne pengetayan du menne betteng sumegu wa jawarih kemon leletan barante inin dahinan yene amban yene impen kunci surga le kalimat la ilaha illallah wa jawarihun masghulun bil khidmah leletan barante inin makin tehinang impensin surga impensin kunci te surga le yene kalimat la ilaha illallah sumegu pinne wa jawarihun bil khidmah usate ke barante inin sepe khidmah ini khidmah bagsi bisa ya kan magti magtablig lo ako haja pini magkhidmah magkhidmah inabdo magbella kita makan kita suwete mag inuli na problema sa bang binte may ampat mo elos magkhidmah ka trabaho sige mag-service binte mag-service bas kita yakat sa iyo mag-serve kato na mag-serve sa iyo na magkipito magpasapla ka ito magkalap sa loob takip na kitma tayo na isip tayo kita ako naman nagbela sa iya pipite inunin sa amin ata kay nanasin okay suba nasinin jawarihum bil khidma syaddi inutin barantan kemon usal te pagkhidma si kemon pangandakan Tuhan tuhute duk si kemon panglangan Tuhan ine tinggalante Iyan, kaya mo barante ini. Leletan barante ini, kaya mo natangan kasi kaya mo wal jawarih. Kaya mo leletan barante ini, kusata ibahtin masghulun bil khidmah. Sumegua, pangusalantehin, may khidmah kita si kaya mo pangandakan Tuhan, inang tibid. Duk si kaya mo isang pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala, inatinggalante bisamian. Wal maasi, kuwete bisamian, bang kaya mo maasi at tinggalante bi, bang kaya mo isang pangandakan ini tuhut tebi yang si pengandakan Allah subhanahu wa ta'ala duk tuhut tebi pengandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk demikian panglangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangnya panglangan na sikit tebi pemagasan na sikit tebi yang tinggalan tebi yan yan may kipungutin sa agama Islam kalimat la ilaha illallahin kunci empat impenden kunci surga lay ini kalimat la ilaha illallah ubus gay teluka kunci surga in banggeru dokumen kalimat la ilaha illallah ubus kalimat la ilaha illallah lay ni empat impenne kuwete bisaramian bisan pegiti masa kalimat la ilaha illallah pandakan bisarahi abdue bisan pegiti katawan ti kalimat la ilaha illallah itu besar tadi la ilaha illallah ketahuan tadi begini pinain tadi sarahati haj hargaan gania penumbas Allah subhanahu wa ta'ala si manusia masa kalimat nekebo kalimat la ilaha illallah melingkan surga do kita luka surgain bang dumen do tabut selo kiamat bang dumen kalimat la ilaha illallah umus nan sinin ketahuan tadi pinin nak murah hati sumegua itulah isyarat din empat perkara niya bisan niya kalimat la ilaha illallah sumegua makin lai penia sempurna sumegua ini penia ini syarat empat perkalamian penia syarat empat perkalamian ini kote bisramian gelanun suwe pengosalan tebihin samian ubus pengetayan nun suwe pengosalan tebihin samian ubus beteng nun suwe pengosalan tebihin samian baranten kemon pengke baranten suwe pengusalanten samian makin keenan ini sapup tinaima lai kunci ini impen kunci sin kalimat la ilaha illallah si kalimat la ilaha illallah samian ubus dia ada buah kisah si zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perengi magdakwah gade kasi wahin umus penia siye insusehin kisusihan nen sila umat ne kinatauhan wallahu subhanahu wa ta'ala magtaus gani ang itawan ilmu ghaib dan pengitan manusia dan mahu Allah subhanahu wa ta'ala ina piniki rasulin
Pinikil-pikil nen pangkuingge kahalan umat nen. Sabihan, hangkan na sumihano. Pengasep ti Rasul sallallahu alaihi wasallam sabihan, hadje, pagge, ilha wala sana si kita hindi. Namua oras, tepikil we ne, susah si kahalan umat nen. Nabihin. Kinatauhan wa Allah subhanahu wa ta'ala magtawas sabihan. Kinatauhan wa Allah subhanahu wa ta'ala, maging pasat na history. Dinakwe ne si Jibril PCA. Ini kan si Jibril. O Jibril, pito kyo. O Tuhan kuwe eh. Ikaw po si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini problema. Problema nen ini si pasal umat ne. Pasal umat ne sabi. Tek ka si Jibril alaihi salatu wasallam PCA nagtawas. PCA. Tek ka PCA. Grumen nagbawahi. Kaya magkira sa bang kebiasaan si Jibril tek ka PCA bang magbawa bisara man Allah subhanahu wa ta'ala Quran. Si oras man kumain nagbawahi. Grumen magbawa Quran. Grumen magbawa bisara sumaguan na piha sa siya. Pinin di ka upi niyan nagproblema pasal umat ni ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero Allah subhanahu wa ta'ala siya. Tek ka si Jibril. Pag tek ka lang isa makitakan ni pakala ya Muhammad. Okay, oh Muhammad. Way ka upid na susi. Way ka upid na susi. Duk dihel upid na manian. Pinne, pito upid na sikaw. Mo upid na salam amman Allah subhanahu wa ta'ala. Dumen Quran. So salam. Bisa tabi. Inna Rab yuqriq salam. Allah subhanahu wa ta'ala pinne. Nauhan kau pinne salam din juga. Manian juga. Dumen Quran biroin sa. Dumen Quran biroin waktu miyan sumegwa salam aja. Jibril pikaw siya. Bohon salam ko ini natawa bang kuda siya penen miyan salam ko tujuh iya pisi iya. Ini problema. Ini problema Rasulullah. Ini. Ini. Jibril nagbuwas pen na irin salam bisa Allah subhanahu wa ta'ala sa kau dalam sa kau ubos kaya tauhan pen na way na kaya tiniyaw way kaya pen na susa ko itulay ko Jibril ina pen na kasusahanon ko itulay kaya bisa naman kinabisarata bi Arabe isturi ito kisato ina pen na kasusahanon ko itulay o pen na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril sabi ko Allah subhanahu wa ta'ala kitauhan way na Sana kesusahan nen. Pakal bin Jibril bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakal ya Jibril, qad tala tafkiri fi amri ummati yawm al-qiyamah. Pegaso ko may makaragay nito. Qad tala tafkiri fi amri ummati yawm al-qiyamah ya Jibril. Asal ano dat pinne ta pinne pipikil kun atau hurit pinne pikil ko si kahalan umat ko pinne bang ne pinne tawut tek kasi Allah kiamat umat kun ayen pinikil ayen ini pinikil Rasulin sabi yan kahalan din ubos pin si Jibril alaihi salatu wassalam o Muhammad ine pinne umat no ene pinne peg problemahan nun umat inge peg dua umat nen Sel dua-dua yang diri umat nabihin. Kalau kiamat. Ingin pinalay pag problemahan nun pinne. O Muhammad. Yan pinne si umat no pi amri ahli al-kubri. Atawarin pinne si ahli al-iman. Yan pinne umat no pag problemahan no ko itulay pinne si manusia. Yan umat no pinne naga si kao magkapit. Atawarin sa pinne. Agapin na naga si kau ini pinne magkahagat tuju kau atau magkahagat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Piabri ahli Islam. In si Jibril alaihi salatu wasallam si iya. Ini bisara Muhammad. Ini bisara ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iya rasmihan. Jibril ini pinne problem hanun akahanun ku. Problem hanun atau pinikilun pinne si umat nu magkabir tuju kau tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Atau waris si umat mo mag-Islam magkahagat si Jukawrok tuji Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan, kung bagay dua ginis umat dapat sa law kiamat. Magkabir, nagka, mu'min tuji Allah subhanahu wa ta'ala. Magkahagat. Fakala ya Jibril, misara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amman pe dondokan ng sabi yan. Hindi mo si Jibril sa balik. Pero Jibril. Jibril, la dumain pinne. Dumen pinne si umat ko doon ginis na pinikil ko. Dumen pinne si umat ko managgalay.
Duk dumesi umat ku ene me meggagadle. Tay pusine. Dua umat itu. Pusine bang dumesi dua nole. Gak ada sedih umat. Gak ada sedih dua kala manusia. Dan buai tahu calon kiamat. Dan buai meggagat dan buai ke meggagat dari manusia. Ini pengusaha masamnya dari bang menggibah Islam ini yang kemon magkafir. Bang mag-Islam ini kemon ini biar nut di pengendakan Allah Subhanahu wa taala calon kiamat. Dumain pin prinsipil dumain si dua giris lai si pusine si umat no sine ni apa umat sedia ban kalan nomor sedia ban atau asaing ke akarum ku pinne Jibril pinikil kun pinne yene pinne si umat ku pinne mo kalimat la ilaha illallah iya pinikil ga pinne si umat kafir umat ku kafir ga pinne si umat ku ini mukmin samian atau Islam si pinikil ku pinne ku itu le nasa pinikil nen sampai biana nondok ia samen susah tamanan susah bangku enge manusia umat ne yene mo kalimat atau misara kalimat la ilaha illallah itu sudah nyahin samian itu si ini pesannya pinikil itu susahan den ubus prinsipnya saya lumen si manusia magkafir tujuh Tuhan lumen manusia magkahaga tujuh Tuhan sumegua manusia ini ipun nun ipun Allah Subhanahu wa taala umat nu yene si mo kalimat la ilaha illallah pindawe ayen kisusahan nen bang taawut si Allah kiamat bang ku ingi kahalabi umat na sayan ni ge kita uhan ni bang saing ge prinsipil binak kupitu Allah Subhanahu wa taala sikau duk tekiteno pinakita si Yesu rasmian di kau pendi bino wasibil lumengan inedo wasibil samian bangku ketele bino bagtengkuande bino lumengan tungan pisi makbara atau pisi kekumpulan kumpulan samian bino wasibil inedo pisi tangan ne inambe samian dengan tangan lumengan bino pisi kekumpulan ubus paglay si kekumpulan nengge si Jibril misara si kubul niya dua kubul kalau ada dua kubul nengge si Jibril misara makbara ibn makbara Abi Salamah ubus si Jibril orasmian wallahu alam bangkuy ke hejenen sumegua duk pepik ne nepitu si Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk pepik nam pandata ga etinen ini ga mian pindah orasmian penghinang Allah Subhanahu wa taala siyehin ene kehinang malaikat demen ko tagna ang pangpitek kay pasalupa si manusia ka pasal peniyaw na po si Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasal pagking agama Islamin bang ina samian pabantuk si bentuk manusia masih besar tadi pabantuk si bentuk manusia samian ko rumustan manusiain ubus tuinin ka petek ka si Muhammad sallallahu alaihi wasallam pabantuk erok malaikat duk pepik na samian wallahu alam bang ingge jenen sumego asay ibisrahi ine dawa ne sibil dokteran ne piti kau pinne pika pipinik te sikukubulan paglay niya adu kubul paglay si sibil dok Muhammad samian elai ilubba ko ene kubulmian dok pepik ne sibil ilubba ko ene dok pepik ne rembu kubulmian panadon pende bang ine kekehinang duk penne kita uhan no bang kuingge kekehinang umat nun tawat celu kiamat yene umat kesusihan no atau nian manusia si kesusihan no ini ilupa ko si Jibril alaihi salatu wassalam duk pepik ne yene pulak atau ene kul manusia mian duk pepik ne ampan kanawan mian duk serta bisara si Jibril memisarah ini alaihi salatu wassalam ini borek bisara yene memetain pinne pakala kum biiznillah nengke ke upinne atau tegua ke upinne amban dalam kubur nuyan pangandakan Allah Subhanahu wa taala betul besar kau itu pinne sa memetain lupa ko pepek ne bolakin atau kubur saban pinne nengke ke upegua ke dalam kubur ko itu duk tegite Muhammad sallallahu alaihi wasallam inne kahalato taglubak na samian taglubak ne duk kara duk tangan ambang kanawan duk emen bisaranen yene si bisara amete si bisara sa amete mian ire
Faqama rajulun mubayyidul wajh. Faqala la ilaha illallah. Besar pegou a mão dalam kubur. Lupak si sibir do karawan ne sa mian ene amete mian abu kubur ne mian sarta besar ai pinne pegou akeu. Yan lenge kau pinne ko itu pegou a mão dalam kubur yan pangandakan Tuhan atau yan amban kabar Allah Subhanahu wa taala pinne yan pegou amian elum balik pegou amban dalam kubur ne mubayyidul wajh pote tamanan pote etinan ine stil ine binin tilag tamanan tilag sahaya tamanan sahaya peluhan manusia emetemian elum balik duk sarta misara pendeye wa huwa yaqul la ilaha illallah amban dalam kubur sa mempewa manusia ene emetemian huwa iye sinag tamanan sinag pabayhuan nen duk binaonen ene kalimat la ilaha illallah nebut chorasnya syarawan sine syarapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibir elum manusia amian tekida no penne tekida ko penne umat no penne yan enen penne umat no pegsusihan non yan ne tabot silaw kiamat pegua umat no yene mo kalimat la ilaha illallah sinag tamanan sinag tabot silaw kiamat itandaan pegua bang tebodo ene kalimat ini umus pamane sa penne rembuah paman rembuah pagpisa na buwa kumul, ilupak ko na pepik ng pandibang. Pinakumkori sa pisaramiyan. O kung pinamate, kung bis nila, kung ito ay pinakilom ka dinak ko, peguwa ka ang madalang kumur yan. Peguwa ka ang madalang kumur yan. Sabdakan Allah subhanahu wa ta'ala si kao, duk takita we, ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagsabihan, perlupak na duk bibang ne, duk pepik ng pambibag sabihan, pegua abis sa pemitin. Pegua, yede memetimian ang bandelem kuburne. Sab karna kandak Allah subhanahu wa ta'ala yan, pegpegua na ina may ipungtin siya kamaslang. Fakharaja, rajulun muswaddul wujuh. Yene lindem tamanan lindem pegua ang madalem kuna papayuan manusia niyan. Pegua, Kau sa penambuhan Sumagwa, lindem tamanan, lindem ene papayuan nila, manusia memetimian magsikip pegua ang madalang kumul. Umus, wahuwa yakul bisaranin. Dahil lunay, pegua ang madalang kumul na misarapin nila, la ilaha illallah. Eman temuanin, sinag tamanan, sinag papayuan nila. Pagdambuhainin, paglubak ang mandibang sa masiblin, si kumul na pegua, pegua. Pagpagwaan niya, lindem tamanan, lindem pamayuan niya, huwa yakuluk misaraye. Ina bisaranin, may kiputin siya kamasalamang pagpatili mo kita ba ni nuben na nabut kalimat la ilaha illallah. Sumagwa pinne, wa hasrata. Ibisaranin, nuben na nabut kalimat la ilaha illallah, pinne, wa hasrata. Sikidue, wandamata. Sikitelu, wasahu ata kemo bisara ini salat-lat bisara manusia ini pegu amadal pura na manusia yene se eventual bisara yene asal tamanan ne pene pegsusun tamanan pegsusun na kupene si ko itu pene ini aku pene si ne pegu amadal pura ini sabine ga temo one kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam nenu lai rusi dunia Yene men manusia magkapir tujuh Tuhan gak meke mau kalimat la ilallah. Duk yene manusia yene meke mau kalimat la Islam la ilallah yene men tuwa ni sami. Pegua lesi orang si pegite pusit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meke susah hadi. Umus nagsigana te kita ne o Muhammad tikirano ne umat mo sali-sali. Tiani. Pegsusihan nun kalimat la ilaha illallah. Mudut yang begitu pasal kalimat ini. Tiada pegua. Bang tehinan wa umat tu kalimat la ilaha illallah ini tebore samian duk sarta ene ku kebesar mian. Ko itu besar tapi duk ene empat ene enu mian, empat asnan mian. Tebore ini emen tanda dan tamat celok kiamat. Pegua tanda kalimat la ilaha illallah ini tidak ini. Si Allah Subhanahu wa taala ku itu besar mian. Subegua banggai sa tebore umat tu pende kalimat la ilaha illallah ini mian. Susun tamanan susun.
Gana niya guna panangisin. Gini, apa yang begini besar. Manusia alih. Kami amban pengumul iya eri dalam kubur sampai siksa dan sampai tabat sa kiamat gana temo lidem. Tamanan lidem gana temo di kalimat niyan. Ini narka ebut selama-lama temo di. Apel ipe pemuliaan dan tabat sa kiamat. Kituhan nun depende. Kita nun dane kau pinde ku itu susi. Ini na umat nu menurut kau hidup. Ini na umat nu menurut kau hidup. Jadi sa amin gana umus na Israel. Prinsipil pawarik depende ka magdalam kurbe sa lisali. Paada ka makan baik na sa lisali na mo kalimat la ilaha illallah magdalam kurbe sa lisali ku gaado ko tanganin la dalam kubur manggabe ka mo kalimat item bent tuwan na miyan demikian lain baik na dalam kurbe sa amin sampai peni Allah kiamat. Paada ka makan balik na siya dalam kubur umus prinsipil Tikineno magbatan na pagsusahan nun, dali kayo ususi. Bang may kayo kalimat la ilaha illallah yan. Bang umat nung kayo may kalimat la ilaha illallah yan. Lepas umus demikian pinnawaha kada prinsipil yabatun yawm al-qiyamah ala ma matu alayhi na umat nun. Demikian bagtawad sa law kiamat pinagawa siya Allah subhanahu wa ta'ala balik ang pagdalam kuna pinakalong balik. Ina matayan din, erusibig temore. Bang may kemo si kalimat la ilaha illallah, temore sampai mole si ilaw kiamat, pinikelum si kalimat la ilaha illallah. Pagkabangga sa may kemo kalimat la ilaha illallah, pinikelum si Allah subhanahu wa ta'ala, gay sa may kemo kalimat la ilaha illallah sa amin itin lipas siya. Tapos, yan, daw na kitauhan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam karano, matnen siya yan hati. Maka, itin puas, pagsusihan din, yan niya ang tanda rin kalimatin bang Timotewi. Muli at tudyo hadarat Allah subhanahu wa ta'ala yan niyang ganya kalipas manu siya insalama-lama. Kaya mo ang mandalam kubur niya sampay abot niya sa lugamat panikalubalik iyan kahalan. Ubus, dambu akisa. Niya pepaibin eka kinanginumin. Gero gan. 15 minutes. Dambu akisa. Gawas na mesinin. Gawas istorya binasinin dia pasal Musa alaihi salatu wassalam. Si tempa Musa alaihi salatu wassalam. Musa alaihi salatu wassalam kinatahu no etibi. Dahil amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dok dahil pi amban Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tala palagatan ni. Ubus dembua si waktu na Bona duk Fir'aun bagi sekene ilam ko Fir'aun wallahu subhanahu wa ta'ala us iya lapas yene hawa pagsyukurnen tuju Allah subhanahu wa ta'ala pag taraag Fir'aun wene tinabangan niya Allah subhanahu wa ta'ala ilam ko Fir'aun kay seke sami ang pempeman Fir'aun lambo ne mata hinarukemon menutiyahin Misara magtawas si oras med Musa alaihi salatu wasalam. Misara si oras niya. Gapa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam gapa ni Isa iyan. Pinne ini hawa pagsyukuran asal lapas iyan. Saya piang ban Firaun do sundalun. Pinne o Tuhanku. Kinatawan Nabi oras niya Nabi Musa alaihi salatu wasalam asal iyan nabi Tandaan yan, nagbisara siya ng Allah subhanahu wa ta'ala niya. Ano Gadget kita na Tuhanin, sunagwa magpagsambung ano siya, magpagsambung heli. Naitandaan na sa nabi amar Allah subhanahu wa ta'ala. Sunagwa bayin hawa, pagsukur na ito Allah subhanahu wa ta'ala sa di ang pankatandaan ng pagnabi duk ini hawa tandaan yung tad asal pagtuhan na ito Allah subhanahu wa ta'ala ng buwa-buwa. Lain na magtanda sa amin, adang rusap asal kaya magduwaruwe. Sumagwa si waktu pinetekkas iya tabangnen. Wallahu subhanahu wa ta'ala ilam buhay ni Fir'aun. Bu Fir'aun hatinan mangako iya sa oras niyan. Basat iya na tuhan sigunyan. Pagkagana kagawasanan. Umus sa oras. Pagka iya gana kawasanan sabihin Musa gana. Ina-inere. Sumagwa magsake. Eka talong Allah subhanahu wa ta'ala siya. Yan. Magkapako may magtaos. O Tuhan ko. Tiyan ko pinalapas no ang ban Fir'aun sa amin. Gania magkawas, tagi kawas sa tiyang bankao, sumagwa ko pinne, kwento pinne akahanon ko, dulani.
ala amalin amalhu yakunu syukran lima an'amta alayya. Kahanong ko pinne yene si hinang bang ine pinne hinang hinang ko supaya pinne magtapatamba pinne pabasag pagsyukur ko tujuh ka pagkasanta ako pinne inano mian ine mian ilapas yo ng Firaun sa amin naon ko pinne ini hinangan tawarong ko pinne. Kala ya Musa, jinawab magtaos Musa alayhi salatu wassalam, sinambungan magtaos sa orasman wa Allah subhanahu wa ta'ala, magsambong magkali. So kami magkali, kita Musa baran Allah subhanahu wa ta'ala, so bisarayin takali sa amin. Ya Musa, misara ka upinde, kul la ilaha illallah, erin bisara Allah subhanahu wa ta'ala. Erin pimilutukunin. Amban kemon na hinang upinde, hap, tudyo ako, gay pinne nagtukdok, misara bang ka upinde, misara kalimat la ilaha illallah. Bisra ang pinansin ang bangke mo hinang mo tujuh ako yan bang tibisra no kalimat la ilaha illallah. Si waktu ko sabi gapi kita tinan pipusi mo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Musa yadlu ziyada. Di maralahi siya bisara no hajar man nagbono duman paglugan duman paganuhan. Wa kana yadlu ziyada. Asa Musa lumayan kaya anunin, yan bakas ungan power na makro sa ano ba gamot bang sigita. Dia kung bigyan mo rahipin na bisar ko sa pinay la ilaha illallah bas hapa man kemo nano sa amin. Yat lu ziyada. Tamhanong ko pin Tuhan. Ine pinhinang ko sa dia manit. Tek wala ko kaya ko pin ano. Babay Israel la bisi ano. Kaya pagbaruan ka paggulugan sa amin sa padela raja Israel. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala misara kau haja pinne kalimat la ilaha illallah hap aban kemon ini hinamnya kekurangan na Musa kekurangan Tuhan ini pinne ka hanu ko pinne ta mian ini mian tekole ko pinne sa mian wa kana yatlubu ziyada faqala ya Musa bin Allah subhanahu wa ta'ala wa ko pinne Musa wa ko pinne mararahi si misara ko yan akahate ka pinne Musa bang penne law wudiat sab'u samawat pitu lapis langit ini ito tahu sa inggit ini ka tahu sa pitu lapis langit pitu lapis bulat binetta dia timbangan pitu lapis langit tuk bulat binetta dia timbangan binetta lesi timbangan de kepak umus dan buah kalimat piakat dan kalimat la ilaha illallah lesi dan kepak bohat ini kalimat la ilaha illallah yang pindah amban ini pitu lapis langit tu pitu lapis bulat biar. Wei kau pindah mujada pe, wei kau pindah masih kau pul masamnya. Ini en hawa ini hawa nafsu Musa alaihi salatu wasallam samia. Ini bang binatad pindah kalimat la ilaha illallah yang si pindah sidang kepak gak pindah niya guna-guna lampung tabanan lampung siya ini pitu lapis langit bulat mian. Duk pitu lapis langit ini mian pitu lapis langit duk pitu lapis bulak samian gay mag-ato si kalimat la ilaha illallah. Namus may kipunta sa Islam mian niya pitu kisah sayop mo naman makikekek manamalan denal sumahuwa tiya orasin nuktiya pinasong batik si kitibi na murah-murahan bang nasalano supatan sa balik so yung gamin taraktik ko ano so basahin ibisan na pepe no subjektif ini mengasahkan itu supatan tapi insyaallah so bang niya dapat ano bisa itu na supatan bisa balik niya subjektif bisa menurut niya kat ubus pasal kalimat ini so murah-murahan insyaallah si mana balik bang terus tapi na dan alhamdulillah bagi sigai na ini sa amin Allah semua murah-murahan si kita bihan sa kemon pinaikutan bi si sambayang TV bang kita pinapati dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.